Može. Dobro jutro svima i dobrodošli na preskonferenciju Fudbalskog kluba Laktaši Admiral Bet. Predstavnicima medija zahvaljujem na dolasku u ovako velikom broju. Razlog zbog kojeg smo se danas okupili ovdje je promocija novog pojačanja našeg kluba. U pitanju je Filip Janković, nekada veliki talenat i prvotimac Crvene zvezde, koji je potom nastupao za klubove u Italiji, Španiji, Sloveniji. U Laktaše dolazi iz Podgorice posredstvom našeg trenera Miljana Bajića. Ja, Filip, ovom prilikom želim dobrodošlicu u naš klub i dajemo riječ. Hvala najljepše. Dobro jutro svima koji ste prisutni, novinarima, i hvala na lepim rečima i hvala na lepoj dobrodošlici. Juče sam imao priliku da razgovaram sa trenerom i sa direktorom kluba, da se dogovorimo oko svih stvari koje je klub predstavio ispred mene, i veliko mi je zadovoljstvo i čast kako su me ljudi dočekali ovdje u Laktašima i sa kakvom srdačnošću, lepim rečima, maltene sve najbolje mogu da kažem, i oduševljen sam sa velikom dobrodošlicom. Tako da hvala još jednom i nadam se da će uspjeti da pomognem klubu za zacrtanim ciljevima. Hvala. Imate li pitanja? Evo da, Filipa, da nam kažeš malo, nešto je Miloš i najavio, odnosno rekao ovako, površno malo, da nam kažeš kako došlo do kontakta, generalno, kako to izgledalo, kako se činilo kad si dobio ponudu i to. Da, ja sam prethodnih 6 mjeseci bio u Podgorici, u Crnoj Gori, i desilo se tako da je moj konkretno otac kontaktirao sa trenerom. Prepoznao je tu neku zdravu strukturu kluba, ajde tako da kažem, i oni su se nešto popričali ovako, koliko ja znam, nevezano toliko za mene, pa je onda tu sam ubačen i ja u priču, i iz te neke zdrave sredine i zdrave priče je meni to sve predstavljeno, gdje sam ja prosto odlučio da se čujem sa direktorom i sa trenerom kluba, i nakon toga je sve išlo maltene glatko, što se kaže. To nije bilo prvo, ja još jedno sam da ti pitam ovako za početak. Pretpostavljam upoznati sa ambicijama, znaš koje su ambicije Laktaša, u kup Republike Srpske negdje neki prioritet, nije neki već prioritet, i naravno što je više moguće u prvenstvu Prve lige Republike. Naravno, mislim, trener mi je predočio kakva su očekivanja, šta se očekuje, kakvi su rezultati do sada bili, šta je urađeno u prethodnih godinu i po dana, tako da mi je sve to potpuno jasno, i mislim da potpuno mogu i da pomognem klubu s te strane, i da pružim neko, i ja mislim sasvim dovoljno iskustvo koliko imam do sada, da pomognem ekipi, da pomognem momcima, samim tim i sebi naravno, ali eto, pre svega klubu, jer nekako se posle onakvih reči od juče osjećam malo i dužnim sa te strane. Koliko poznaješ ligu, ekipe ovdje u Srpskoj ili BiH? Pa ajde da kažem da imam dosta nekih, mislim, velikih prijatelja koji igraju konkretno u Bosni i Hercegovini, najviše u Premier ligi naravno, i nisam toliko pratio generalno naš, ajde da kažem, balkanski fudbal. Ok, Srbiju kao Srbiju, glavne klubove naravno da jesam, ali generalno ostatak Balkana jako slabo, ali u posljednjih 2 godine sam poprilično upoznat, tako da mislim da znam podosta o generalnom fudbalu u Bosni. Hvala. Imate li još pitanja? Direktor Radeljić, obratite se medijima. Poštovanje i pozdrav za sve medije, poštovanje za sve građane grada Laktaše, u ime svoje i u ime uprave kluba. Veliki dan za fudbalski klub Laktaši. Znamo svi ko je Filip Janković, jedan od najvećih talenata srbijanskog fudbala, jedno od najvećih pojačanja u istoriji fudbalskog kluba Laktaša, ako ne i više. Ovim putem mu želimo dobrodošlicu. Osjećaj se ovdje u Laktašima kao kod kuće, i u klubu i u gradu. Ovim putem želimo da mu poželimo sreću, i mi iz uprave, i stručni štab, i igrači, svi. Znači, želimo da mu pomognemo, i njemu, on nama. Nadam se da će on više da pomogne nama sa svojim kvalitetom i iskustvom koje ima, i da će Laktaši, ako Bog da osvoje kup i da budu u vrhu Prve lige Republike Srpske. Hvala, direktore. Imate li pitanja? Što se tiče ugovora, ugovor ide do kraja sezone na 6 mjeseci. Pa ćemo dalje da razgovaramo kad se završi sezona.
Evo, za gospodina Radelića, ono što je interesantno, godinama već, evo, laktaši s vremena na vrijeme znaju da dovedu i takako zvučno pojačanje. Sjećamo se ovdje i Slobodana Komljenovića, jakih i trenerskih imena. Evo sad je tu Filip Janković, dakle nastavljate ti nekim uspješnim, da tako kažem, nizom i koracima i dakle možemo očekivati od laktaša i u narednom nekom periodu i još bolje rezultate, a možda i još neko zvučno ime. Posložio bi se sa vama kroz istoriju laktaša i kad smo igrali u Premier Ligi, mnoga velika imena iz Srbije su igrala za laktaše i ljudi koji su vodili klub su ljudi iz fudbala koji su uvijek znali da prepoznaju i da dovedu dobrog igrača. Možemo očekivati u budućnosti, sigurno ako se pojavi neko zanimljivo ime koje će pojačati laktaše, da uporedo prati i ambicije kluba. Hvala. Ako je to, da završimo. Hvala. Slikanje.